Hayırlı ikna Başkortostan hem Başkortlar bарлығы хаулық сәлбәттік ұзын ғұмыр тілеймін. Мен бұл видеомды немеге інтім, мен Айрат аға Дилмұхамедовты айтағым келе. Мен ұшы телебізде біз башқұрт тілін яқылап сыққай еді. Соны ғана айтағым келе. Хамда біз телебізді келесекте ұшы біз телебіздің ғұңғыларына болып қалуысы телебізді. Bizga kurashish muhim tugul, kishilarga qarab bo'lgan ixtiyor bo'larga tegish. Endi agarda o'zingni boshqarib degan kishiga qo'l ko'tarib yoki o'zingni yuqori tarovni yuqori suyib tugul, ammo o'zingdagi bo'lgan kishilarni iliqtira bilirga kerak. Chunki buni aytamiz, boshqa millatlarda o'zingga qarab antolga azir turganlar bor. Ko'plarga ixtiyorni borib Ağılın işlerle yolda yürüyün, üzerinde Allah'a şükür başkort tip karab dururlar. Başkotlar hürmetler edip, başka milletler edip, şunun için yemeğe ederiz. Artık Türkiye'nin düşünmeyen şu Ayrak'ta Dilmühamedov diye edip, şu bizim başkort tili hakkında kıvrak iş alıp barıqtırış. Bizim tilde yaklaştırgan şu vakitlerde doğru bolarım tibin. Mütəqəl haulıq sələbətlik uzun ғұмыр һәм ақ бақыттар тілеймін. Күннәр имен тұрғын һәм да оңышты быйылғы оңышты болуын тілеймін. Һәм да mütəqəl мына келәһе буынларға да haulық sələbətlik жырақларға йөргән юл сәфәрләрендә йөргәннәргә сәфәрләр оңышты бәрәкәтле сәфәр үтүләр тілеймін. Һәм да гаиләләргә сәләмәт гаилә һәм да ошо үҙебезнең саф башка сабыйлары үсеп етеп, һәм дә ошо илебезнең хуҗаһы булырдай башкорт яшьләре булуын теләйм. Шу безнең илебезнең хуҗаларынан тора.